Sami Caroline Amo Suri Phora Pharohini Raphok Kebrahini Awards Chepalong Pen Season 1 Karbi Anglong Singing Star ka Chepaman. BJP Mohila Morcha Pen Mondal Committee Chelangsi Langkang Lumpen Kisungala Raphan Kirabdam. Ciklo Johnny Plengde Dapita Apaya Suatum Akang Sailong Lelang. Kardom Pini Prime Time Berta Gethanabang Nilisami Marvelous Rong Parpi. Nonarjo Ikta Berta Ang Ton Pen. Ru Samson Sing Ingti Talent Han Society Angkang Arlo. Karbi Anglong Singing Star Management Team Patir Pipon. Karbi Anglong Singing Star Season 1 Jakhong Nipa Inkoirap Horni. Farmers Growth Center along Pajutpon. Labangso ang dungkiti kilun kacepate along radatu mate vote ki piki ang ateng pen dipu anim sopi Sami Caroline Amu Suri Phora Pharohini Raphok Kebrahini Abot Chepalong Ponsi kechengsi anong e Chepalong Pon halapu lang lokso ahin kedo abangpu Sonjit Ronghang kadu kave Surihini Raphok Kebra Sir Kebra Trok Sir Kebra Kethom Chepalong Ponsi adun thu mate first runners up Chepalong dun Lapen dolamara anim sopi Sami omputok bipia hin pen setabe Surihini Rapharo Isira Trok Sir Kebra Narkep Abot Chepalong dun si Kethomang deng mate second runners up anong e Chepalong dun ang dungkiti lun kilun cepate along Karbi Anglong Autonomous Council EM Amor Singh Tiso aluhi sarpo aman pen kachetong dun along MAC Prabhat Chandra Taro lapen MAC Dor Singh Ronghang alang litung pensi nong EP Pajirpon Sami Caroline Amu kehang anong e tangka Suri Krep ho first runners up Sonjit Ronghang tangka Suri Krehini lapen second runners up omputok BP aphan nong e lapen tangka Suri Kep lapen anutin aphan tami trophy lapen audio lapen video album Jambili Studio lapen Long John Studio Cine Production ahin ake joy pensila pipon popusi pachini dipupen Roshan Hanse Karbi Anglong Live. Kalibor East Division BJP Mohila Morcha Pen Mondal Committee atum Chelangsi Langkang Lumarada Tumaphan Kiraba Hormu Kapajirdam Langkang Lum Kisung ke Phora Tumaphan Teglongsi Pini Kaliabor BJP East Mondal Mohila Morcha Pen Mondal Committee atum Chelangsi Langkang Lumpen Kisung ke Phora Tum Kuthuri along Chepachombom Al Aboha along Paledamsi Asona Sona Hormu Kirapajirdam Kuthuri Bagori Nojan Harmuti Lapen Bagmari Long Ho Kachepachong Aboha along si Humri Dam si Kenangsot Hormu Kirap Pajirdam Maro আমি তেওঁলোকৰ মাজত আহি পিনে আজি বিতৰণ কৰিছোহি সেইটো আমাৰ এটা সৰু এটা প্ৰচেষ্টাহে আমাৰ News Desk Report Karbi Anglong Live Nonmalom so phan bir taing ton pon eksenang लीडर कौन होता है जो लाखों लोगों की तकदीर बदलता है इंडिया का नंबर 1 बोलेरो पिकअप दे रहा है ऐसी गारंटी जो सिर्फ एक लीडर ही दे सकता है वो भी एक नहीं 2 बड़ी गारंटी पहली 4 साल बाद कम से कम 4 लाख रुपए में बाई बैक की गारंटी दूसरी 2 साल तक गाड़ी के खर्चे की जिम्मेदारी महिंद्रा की यानी फ्री मेंटेनेंस तो इंडिया का नंबर 1 बोलेरो पिकअप अपनाइए और बदलिए अपनी तकदीर बोलेरो पिकअप तकदीर बदल दे Kedamtang aru achiklo ni phai kripli arni Khironi Police Station angkang arlo Purana Basti along Rongisi along amat inut artanar kep ausu Gautam Shuklapu inut thanbang hem abiriarlo lichu ke chodamahut thanbang Gautam Shukla pen hemihum apisu ausu martum thorpaksi halabang so ausu phan unan arengahu pasolo Laso api areng ke suao so apaya bang Rongisi akirap kilong jep han chohanglo setame maduta kirabdun abang kavedera jok sai jok jesi Khironi Police Station along lamhoi pidamlo Laso lamhoi pidam det api non chiglo Johnny Plengdet apita apaya so atum thangnat akang sai long le detlo halapu
areng kapa sowek than bang Gautam Shukla abang hala so au so phan si kelangji kalisi areng ke so au so apai la pen drong inut bahini amunit atuma phan tangka ke hang pa koi arboxi disia sai hemalong lam hoya pakji pidam thudadlo apaya so toma bangke akang sai kilong ledera jok ning duk kachipi setame halapu than bang Gautam Shukla abangke matha joklopen kai keta jui phoilo नाम पन्ना देवी है। हाँ। आपका गांव का नाम? खेरनी पुराना बस्ती। आपका थाना? खेरनी। जिला जिला कार्बियाला। जिला करना। क्या हुआ है बताइए तो। हमारा बच्चा को गौतम शुक्ला मारा। कब मारे हैं? 2 महीना हो गया। अच्छा, तो उसके बाद आप क्या की? केस दिए हैं। केस दिया। केस देने से पहले आप गौतम शुक्ला घर गई थी? गए थे कि हमारे लड़का की दवाई करा दीजिए। हाँ, तो क्या बोले? बोलते हैं कि नहीं दवाई कराएंगे। हाँ, नहीं दवाई कराएंगे। और क्या बोले? बोलते जा जो करना है वो कर। उसके बाद आप थाना में आके केस कर दी? और उसके बाद हम आकर थाना में केस कर दिए। केस किया हुआ 2 महीना हो गया? सुनवाई कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। अभी आपको कुछ क्या पता चला अभी केस उसके बारे में? तो हमारे पास में सुना है कि केस हो गया है, 2 पत्रकार के केस हो गया है। और गांव का एक आदमी के नाम पर? गांव को एक आदमी के नाम और आपके नाम पर भी? हाँ, हमारा नाम पर हो गया है केस। Dipupen Sarjip Kathar Karbi Anglong Live Pini Prime Time Berta Bangke Lapan Sikang Toniglo Domi Thakme Kardom